Hagan Rutrik Uniu Benai Deputy Commissioner ke West Giant Hill District de khud uya ke Ialong ha perdi ke Nahai waki wahe ke Ialong kam jule ke Giantia Student Movement ke All Giantia Commercial Vehicle Association waki wiki hajrong itmu wa sedang biang wa khrong dan nawaro ki keri. Ya gani ke Ialong dapen man ha conference hall ke Yungkrek kamu Deputy Commissioner West Giant Hills we da pelai ya ka dau ADC UMA Chalam. Upaila lengkot naga All Giantia Commercial Vehicle Association hawa kelam da ongu, wai pahak bu fastak to iwam ye wo pediang, ne bahak ki serok wo boni ha kejela to wachna da ke PWD, wai mtok da ke Nahai. Wai ya ke keri wa wana asam shelong wa kiwi kitau mye wo ong iyi. Ne liang ki wakit kam ke JSM da percak beki ya itmu, wo khrong dan na ki paj ba keri lom Giantia, East wa West Giantia. Working President ke JSM Ujimeral Kharmuti da ongu, wakat kami kelam Menteri ke Ministry of Road Transport and Highways, Unitin Katkeri, da ongu wamto ki toolkit hapo anrupau kilometer iwi na gawi, da inong muna waka toll plaza hadin pasok ka Ialong jengay gidu kamwa sanposo kilometer, wai katwa na Ialong haduk toll plaza halom cenong jengay ka haduk sanponro kilometer. Doong cucu waki cenong ki hajan ke toll plaza to upelai ya kedan, we doong wa uni usorok na jawai carata cira man wasi bah kamtam na klirian, we kam le ya kiluti lai kejat kidoj wa kiwi. Ujenra Sekretari wan yong ke JSM uroi trade khar doong ile hari bohoy na duk ki keri semen waki keri kamai, usugi, te we le per ka anmo ne bah hajan de hills hab desu. Ne liang el nathan pale na kachnong Ialong, doongu bahaka Ialong warim darai wa yaki keri taksi ML04 kam ki wosu tang waki wiwan kam ki wosu du le pau tangka we yi ki ulai kat wangai ki tang wa iniwan daman ko mar de kentleng ki wa he ka Ialong doong ki wa ilaj usudan hakani ka thau dakta ko le ya katulop yong ki khna ki wa kre hakani ka thau. UMA Chalam dapen kunmo ya ka Nahai wa ka sorkar da thok ka chaka Nahai wa chna ya kiluti lai kejat hatembut ka sarok Ialong we kham tam hajwai civil hospital Ialong we ka bai thau le da ka poisa ha ka sorkar ne benta ki tre thau. Hajrong ini project director ka Nahai da taklain no ya ini ikam. Hawakud ADC da ongu wa ne daw wa da jan ka election MLA we yo penne ye chongsuk da rai no wa penne chwa kat kamaman kat nihi kat hadu wa ka agency wa khrong dan wa ka Nahai uye ki wa wanra dewi tawan irukom krekam. Tu ke last meeting ko pemani ha kan ke jo conference go wa to wan ke liang kan hai to wa turwa go iyo le ke fastang. Ngasnya chonjik e adu kat te le ke fastang ni ha bon ki keri yong i kam yetip lang bi po state mekhalia yong i ka surok wa chna wan hai to man go khachak e kristan. Example the line ni na jwai tu dau ki le usurok kan hai to kan hai watchna ka point number 2 to jwai tu khanduli le ka te to kan hai mem benta ko khachat ai uni benta ni hai Ialong so me sini kini to te ki benta te kat kam ka nom yong ka en hai ka distan nem human ko biang nei tai lom chnong te nang man ko dang rumna ko musa sa kat tu kan ni. Jadi to wotes nyawo to waki kari komersial yang i plus waki teki private hikari semen yang ki bro wato la sistem yo ki lai load free tengah nyawo wai na kaliang yang i kari sichon mentum huye ba i wa na kwa wa na kan hai ka yi ka jing terwa yang ka ni proposal yang ka jing to wotes tekaten ka point number 2 ko ong i te kari asam ki te kari selong ka teman to ka rat yang ki hak su kimo ai pri ki mo kita me klami ye klam ma i do kan ye kini ki kari ki wo chong po ri lom chantia te chi ye to wo te ngas nya wo hadu pa te le no liang kan hai khna go i wo to hi por de kam te chi mi kan ni me mi khna go i ka won proposal te chi ye to wo te nga na liang yo go chantia komersial mi ki son i kwa tim manu wo approach hi ni meeting nang ba office yang pi district commissioner deputy commissioner teman i kwa tim mo ki
cái quá in kaliang dây in kaliang yang ikam bo chantia commercially kwa for the time ying the 8 man ko as usual hadin itu te ida liang yang ida percang ni kelam pak sangi cuai itu dor hadin itu te dalam sosin wan ini kata beli ni wi kelam ni baik hadin itu pada kelam ni temun ikat ikan ni tempat itu ipan wagi lokal tu ulat lagi ulat free lagi imam ongi atau itu kibiam kita ki gariwan nabarwan temun pelan yang gitu negeri kian muruk pelan ni nane iklami untuk digi buru lokal itu pelaki ya kita gi buru gi gari wana bar temun icap dan jukti pongki itu walos ti wi onong gile inam jukti temun kai ukwa wong ini temun ini galing yong i kat igi lokal hi ni bahaile i haperkat i pai ba ro ckat chisnam delayu kat free resuk pai ba ndrei lu penctom yo pai ba kayu jai po kat distrik yong kayu jai gi no nyalam i haperkat ya kat Mbak pi kam distrik le mun haperkat ingala cham stom la ikrit problem po ka distrik yong mut I na kaliang yong I mut da yi mut ki tigi geri wana bar en le ka bole la hari nong rim pachongi tang mo ka I lokal mut mo di stom gi mut yuman bai kam ju sa katel mut kaliang ni sa mo They have given you a letter regarding some of the facilities that were supposed to be constructed, including footpaths in Ialong village. Also along the entire stretch in front of civil hospital. We had written one letter, and I think you're well aware that there's still some money for land compensation that is parked with our office from the high. So it means money is there with our office for that purpose. So what is the status of that? We had given about a year ago. Actually, sir, at that time work was given to the EPC contractor. They have completed their defect liability period. They have completed their construction period as well as the defect liability period. That has been ended on 31st March 2022. So right now the O&M contractor means operation and maintenance contractor are doing the regular maintenance work. No, I'm not talking about operation maintenance because means that work has the EPC contractor which to whom we have given the work has been, they have completed their construction work and the defect liability period also. So right now the present contractor is for 1 year and having 6 months plus 6 month DLP period. So after that tender will be floated. So we are right now in a position we are making estimate for maintenance of the road. On that, in that estimate, we will try to incorporate that some drain at Ialong village at some portions that will facilitate for footpath also, and drain at near district hospital, and high mass light at some locations like Lard bypass in front of the civil hospital, Lard Pasi, Betty Mango, like that one. We will try to incorporate all these things in that district. Kita nama mijil lek kam lagi kita jangan krek chatur char boleh tu apa kali kita jangan krek le wami mut identify apa mut ML04 ML5 like baik bagam tu kita jangan krek chat pressure ge mut agak ne high na bangsa kita mut Saya beri mahal lah tu orang. Asal mungkin banyak lagi kamu presiden mau jadi komersial baik kalau sosial mah. Jadi ikat santka ada orang. Dia betul boleh faham menu ya cimrai untuk baik yang betul betul. So itu orang ketiga mau kita nongkrek lah. Isinya tu kita Australia krek di Brunei ibu krek, wah krek itu. Anda bah, lada berkat dia yuk tak lagi lada him yang igeri benar. Him yang igeri lah ke national highway gini. Untuk tu yang igeri benar lah. Yuk kat jika kan kita baik kau. Isinya tu baik. Jasa kau itu oleh Sarwan Bro, pemain. Agar last meeting lah dan discuss jor bahaya yang gini wah. There are lots of vehicles which has been exempted. More than 5,000, 6,000 vehicles have been exempted. That we cannot believe that. Why the toll agency has been exempted so many vehicles? At the time we have been discussing, Sagarot was there at the time. The NHI could not answer. Tumut we had to, wah, lagi 1,000 hidup exempted bagi tumut. Bila uji ke mana tu? Hachwa
pelak free gitu dah. Atau pelak free. Kadang mujinge kelam. Betul wa. Bon wa gini gari gua pelak free. Mungkin bila pelak yang ibi state nomor yang ibi district nomor mungkin bila. Tapi hagani yang ibi gini issue bila beti mah rekor iklami. Memang kami nomor yang gini yang gini ki nongelam ini. Wa ikwa ida mau nongelam itu we just need a good road condition. Then we collect. We don't have any problem. Tinggi kau yang garisan. Man kau abad indirect baca. Enggak tu exemption lagi. Teman tu tips lah. Exemption na road lagi. Kata sah. Oh, tu mungkin tips lah. Kamu tu dah 05 kapun kita cerita. 03 orang MD yang di lokal ini, MD yang di lokal ini. Dalam tipi ten orang lagi. Jadi tidak ada problem saja nak kerap. Banyak sah teman ni, yok collect one year kira barang sah. Bagi ilap dalam kita cina, yok like mak. Orang jangan lagi. Teman ilap man dia kata sekuat. Teman dari kerap lah bagi lokal lagi. Exemption ya ki, penhab dari yang diulah lagi. Jom per. Puboy terbalik kan puman katakan wah baik khrong. Yung so khrong terikian man kita kerap dah masuk sah. Lagam tu teng driver penhab sedat puman tu teman. Bisa manduk bat, lajong bisa duk kan. Maniki warak kata dah free bata. Dah wai ba, apa ni kita berial orang hang la musik sekitar kata. Man free, wala tak ladak exemption ni lokal auri ki hon nyai cha ki bagi ni kino kre bi. Teman dia kata hak tak dia kre lang. Man kenang yo kelek nambah. Yo bi, mula damla ikam temi so la I wan kan. Man, for the benefit of the general population and also peace and tranquility, especially considering the upcoming general elections. So I think it's imperative that we have whatever it takes to maintain peace in the area, in the district, in the constituency, all over. So I think for the general good and for the purpose of peace, I think it's best that until and unless the collection agency and the Nahai can come up with a better proposal, I think it's best that we go ahead with what we are continuing right now and let status quo be maintained if the House agrees. Yes.